Sada ćemo vam pokazati kako se podešava R+ univerzalni daljinski za klima uređaje. U pitanju je napredniji daljinski u odnosu na standardni daljinski za klima uređaje. Ovaj daljinski ima plavo pozadinsko osvetljenje i meri temperaturu ambijenta u kojem se nalazi. Postoje dve metode za podešavanje ovog daljinskog. To su ručno programiranje i automatsko traženje koda. Potrebno je da klima bude uključena u struju, a najbolje bi bilo da sama klima bude ugašena ukoliko je to moguće. Da biste izvršili ručno programiranje, prvo u tabeli kodova pronađite kod koji odgovara marki vaše klime. Zatim pritisnite taster S i model kod će početi da treperi. Uzet ćemo za primjer da je kod koji treba da ukucamo 0030. Zatim treba da isprobate da li je kod odgovarajući za vašu klimu, da li funkcioniše sve. Ukoliko nije, isprobate druge kodove koji se nalaze u listi kodova. Što se tiče automatskog traženja koda, da biste ga pokrenuli, potrebno je da usmerite daljinski upravljač u klima uređaj. Zatim držite dugme S dok kodovi ne krenu da se okreću. Kada klima odreaguje, sve što je potrebno je da stisnete bilo koje dugme na daljinskom. I zatim proverite da li sve funkcije rade. Ako ne funkcioniše sve pravilno, onda treba da ponovite ovaj postupak. Uputstvo za podešavanje daljinskog se nalazi sa zadnje strane pakovanja i dolazi na srpskom jeziku.